Wah, phone baru ni. Phone apa? Inilah flagship phone baru. Ini adalah Vivo X300 Pro yang digelar flagship Camera King. Jom kita tengok spek handphone ni. Triple kamera 200 megapixel Zeiss kamera plus 50 megapixel Zeiss gimbal kamera plus 50 megapixel ultra wide angle kamera Sekali dengan Pro Imaging chip BS1 yang dapat menangkap gambar lebih cekap. dengan 100 kali super zoom. Selfie kamera 50 megapixel Zeiss wide angle front camera. Skrin bersaiz 6.7 inch Zeiss Master Color Display. Support 120Hz refresh rate Menggunakan chipset MediaTek Dimensity 9500. dan bergabung dengan Vivo V3 Plus Imaging chip. Dapat meningkatkan gambar dan video lebih sharp dan cantik. Dipadankan dengan 32GB RAM dan 52GB storage. Bateri berkapasiti 6510 mAh. Dan support 90W flash charge. 40W wireless flash charge. Siap ada cooling system. Water resistant IP68 dan IP69. Memang hebat flagship Vivo X300 Pro. Datang dengan banyak eksklusif gift. Tak cukup bajet, jangan risau. Kami ada menyediakan ansuran rendah RM181 sebulan. So korang tunggu apa lagi? Cepat datang ke All Gadget Permaisuri. Jangan lupa like, follow and share video ni.